Umwaka urashize Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na General Frank Rusagara bakuye ikirego cyabo mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Icyo gihe ubwo ibitangazamakuru bitandukanye byamenyaga ko bakuye ikirego mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, byatekerejwe ko bashobora kuba bakuyemo ikirego wenda ko bashobora kuba baragerageje gusaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda binyuze mu nyandiko cyangwa se no kuba bakuriye, hanyuma bagategekwa ko bagomba kuvana ikirego cyabo mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo bazabashe guhabwa izo mbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bavana ikirego cyabo muri uru rukiko, haburaga gato kugira ngo umukuru w'igihugu atangira ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ni ibikorwa byaje kuba ndetse aza no gutsindira indi manda nka perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kugeza rero magingo aya umwaka urashize bavanye icyo kirego mu rukiko, abantu baracyategereje imbabazi bagomba kuzahabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bakazarangiza ibihano byabo. Gusa nakubwira ko General Frank Rusagara we atakiri mu mwuka bazima kuko yaje kwitaba Imana azize uburwayi bwa kanseri nk'uko byagiye bitangazwa. Hanyuma Colonel Tom Byabagamba we akaba agifungiwe muri gereza nkuru ya gisirikare iherereye ku Murindi. Ikindi nakubwira ko uretse ubwo iyo myaka igera kuri 15 yari yakatiwe, akaza kwiyongeraho umwaka umwe ashinjwa icyaha cy'ubujura bwa telefone ndetse n'indahuzo yayo. Uyu General Colonel Tom Byabagamba yaje no kwamburwa impeta zose za gisirikare yakoreye icyo gihe muri urwo rubanza cyangwa se muri icyo kirego yari yatanze mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Hari harimo ko no kurega leta y'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda ko cyazamusubiza amapeti yose yakoreye akiri mu gisirikare cy'u Rwanda. Reka wenda tugaruke kuri iyo nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Akadomo.com hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2024, bagira bati Colonel Tom Byabagamba hoze ari Colonel mu ngabo z'u Rwanda, aho yari akuriye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu imyaka isaga 20 na Frank Rusagara bakuye ikirego cyabo mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ati muri 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye Tom Byabagamba igifungo cy'imyaka 21 ashinjwa ibyaha birimo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, gushaka kugira naho umukuru w'igihugu no gusuzugura ibendera ry'igihugu ubwo yari mu butumwa bw'akazi muri Sudani y'Epfo. Yajuriye muri 19 akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 ndetse kandi yamburwa impeta zose za gisirikare. Kugeza ubu amaze imyaka 10 afunzwe kuko yataye muri yombi bwa mbere muri 2014 nk'uko babivugaga. We na mugenzi we bari batanze ikirego mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba bagaragaza ko batakabaye bafunzwe nk'uko byategetswe n'inkiko z'u Rwanda. Abo bombi bari barakatiwe igifungo cy'imyaka 21 na 20 mu rukiko rwa gisirikare, ariko urukiko rw'ubujurire rwaje kukigabanya rukigira imyaka 15. Kuri Colonel Tom Byabagamba hiyongereyeho undi mwaka kuko muri 2020 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije icyaha cyo kwiba rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe. Muri 2020 nibwo habatanze ikirego muri rubanza muri urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basaba ko ibyo baregwa n'ibihano bahawe byakorwaho. Bagaragazaga ko ifungwa ryabo rinyuranyije n'amategeko by'umwihariko mu ngingo z'itegeko ry'amasezerano agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ku rundi ruhande ariko Colonel Tom Byabagamba yasabaga ko urwo rukiko rwategeka u Rwanda kongera kumusubiza amapeti yose ya gisirikare yakoreye kuko urukiko rwayamwambuye. The New Times yatangaje ko ubunganira amategeko Maître Michael Osundwa yagaragajwe ku itariki ya 13 Werurwe abarega basabye urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gukuramo ikirego cyabo nubwo atatangaje impamvu basabye kugikuramo. Inteko y'abacamanza batanu rwose batazuyaje bahise bafata icyemezo cyo kwakira ubwo busabe ndetse no guhagarika iyo dosiye yari muri urwo rukiko. Hanyuma ariko ari n'inkuru yanditswe ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu hari muri 2025 uyu mwaka. Ati yakundaga guseka ndetse no gusetsa, ati yashoboraga no gusetsa inteko y'abacamanza barimo kumuburanisha. Uyu ni General Frank Rusagara. Ati niki yarazweho kandi niki azibukirwaho. Ayo ni amagambo rero y'umwe mu banyamakuru bakurikiranye urubanza rwa Frank Rusagara kuva yatabwa muri yombi muri 2014, umwaka umwe nyuma y'uko asezere mu ngabo akajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Inkuru y'urupfu rwe yatangiye kuvugwa kwa gatatu nijoro, ariko umwe mu bo muryango we yabwiye ikinyamakuru BBC ko Frank Rusagara apfiriye muri gereza kuwa mbere nijoro, umuryango we ukamenyeshwa kwa kabiri. Frank Rusagara wasezere mu gisirikare muri 2013 afite ipeti rya Brigadier General, ubu yari mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko. Impamvu y'urupfu rwe ivugwa n'ibinyamakuru mu Rwanda ni uburwayi. Ati araheza yarababaye, ati hano ku isi. Ibyo ni byatangajwe na Winnie Byanyima ukuriye UNAID cyangwa se ONUSIDA mu butumwa yihanganisha umuryango wa Frank Rusagara, avuga ko ari muramu wacu. Uyu musirikare wo ku rwego rwo hejuru warwanya intambara cyangwa se urugamba rwo kubora igihugu, yanahagaritse jenoside ikageza FPR inkotanyi ku butegetsi mu Rwanda. Ni iki yarazweho kandi azibukirwaho.
Ni umugabo usetsa akanaseka ndetse no mu gihe ababaye. BBC yakurikiranye urubanza rwe rwamaze imyaka igera kuri 5 rukarangira muri 2019. Urwo rukiko rero rw'ubujurire rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15. Bwa mbere agezwa imbere y'urukiko i Kigali hari muri Kanama kuva mu kwezi kwa 8 na 14, hari hashize hafi icyumweru afunze. Frank Rusagara wari wambaye imyenda y'icyatsi kibisi iranga imfungwa za gisirikare yinjiye mu rukiko aseka ndetse aseka kurushaho ubwo yaramutsaga aho umuryango we bari baje kumureba, bo wabonaga rero ko bafite igishyika n'umubabaro ku maso. Bitandukanye na muramu we Colonel Tom Byabagamba bataye muri yombi bakurikiranye bakanabazana mu rukiko icyarimwe, ariko we mu mwambaro wa gisirikare mu peti ye yinjiye mu rukiko ubona ko afite ikimeze nk'umubabaro cyangwa se umujinya mu maso. Yari intangiriro ya zimwe mu manza zikomeye cyane zabaye mu gisirikare cy'u Rwanda, kuko abasaba abasirikare nk'abandi bose. Byabagamba yahoze akuriye itsinda rishinzwe umutekano bwite wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yabaye iruhande rwe imyaka myinshi. Rusagara yari mu basirikare bakuru bubashywe kandi yakoze imirimo yo ku rwego rwo hejuru. Kuri uwo munsi wa mbere bagezwa imbere y'urukiko, bombi bahise batangaza ko biteguye kuburana. Ati mwaramutse basha, uyu munsi noneho muravuga iki ko mbona tutari buburane? Niko yatebyaga ndetse anaseka cyane. Yashoboraga kubwira itsinda ry'abanyamakuru asanze ku rukiko babyiganira kumufotora mbere yo guhagarara akaganira n'umwe cyangwa se babiri muri bo mu buryo bwuzuyemo gutebya. Frank Rusagara ni muntu ki? Mbere yabaye attaché militaire w'u Rwanda mu Bwongereza, yabaye umunyamahanga, yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, umuyobozi w'urukiko rukuru rwa gisirikare muri 2014 kandi yataye muri yombi. Yarezwe ibyaha birimo kwangisha rubanda ubutegetsi. Bamwe babonaga ibyo aregwa nk'ibibazo bwite na Perezida Paul Kagame. Muri 2016 kandi yahamijwe ibyaha akatirwa gufunga imyaka 20 mu bujurire. 2019 yakatiwe gufungwa imyaka igera kuri 15. Ibyo ntibyagarukiraga hanze y'icyumba cy'urukiko, kuko imbere mu rukiko nawe yacishagamo akabaza abacamanza ibibazo cyangwa se agatera urwenya, yaba inteko y'abacamanza n'icyumba cy'urukiko abari hafi yo bose bagaseka. Frank Rusagara na Tom Byabagamba baregwaga kandi baje guhamwa n'ibyaha birimo gukwiza ibihuha, kwangisha rubanda ubutegetsi buriho, gusebya leta ari abayobozi, no kuri Rusagara by'umwihariko icyaha cyo gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Frank Rusagara yarezwe kuba bimwe muri ibi byaha yarabikoreye mu magambo yavugiye mu tubari, harimo akabari gakomeye cyane kazwi nka Nyarutarama Tennis Club. Mu guhakana ibyo aregwa ntiyaburaga no kubiteramo urwenya mu rukiko, agaragaza ko ari ibirego bidafite ishingiro. Mu iburanisha hari ubwo yashakaga kuvuga birambuye ngo yerekane ko ibirego aregwa bishingiye ku kibazo gusa gisa naho ari bwite hagati y'imiryango ye na Colonel Tom Byabagamba n'uwa Perezida Paul Kagame, ariko abacamanza bakamubwira ko ibyo nta bihuriye n'ibyo aregwa, akabuzwa kurenga uwo murongo utukura. Nubwo Rusagara kenshi yabonetse nk'umugabo usetsa cyane kandi nawe ukunda guseka, hari ubwo akababaro kamurushije imbaraga. Mu kwezi kwa kabiri barimo kuburana, ubwo muramu we Tom Byabagamba yavugaga uko yabanye na Perezida Paul Kagame mu buzima bubi n'ubwiza mu myaka 20 yari ishize, asobanura ko atigeze yanga uyu yari ashinzwe kurinda. Frank Rusagara yarateze amatwi ageraho kwihangana biramunanira, araturika ararira. Muri uwo mwanya mu rukiko habaye agacere ndetse no guceceka kudasanzwe. Amarangamutima yabonetse ku maso ya benshi bari mu rukiko, barimo na bamwe mu basirikare bari bagize inteko yarimo ibaburanisha. Frank Rusagara azibukirwa kuki? Mu Rwanda abasirikare bo ku rwego rwe iyo bapfuye bahabwa icyubahiro gikomeye cyane, bakavugwa amagambo ashima uruhare rwabo mu ntambara. Leta avuga uruhare rwabo mu gikorwa cyo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Bishobora kandi kutagenda gutyo. Ati kuri Frank Rusagara wari usigaje imyaka igera kuri 4 ngo arangize igifungo, yakatiwe n'urukiko rw'ubujurire muri 2019. Akaba rero ari ibyo byinshi umuntu yavuga kuri General Frank Rusagara.